Tata ntukusiima ntukukugiza otuberire murungi otuberire mwesigwa. Ntukusiima w'embabazi zawe nyingi, ntukusiima bw'okuganja kwawe, ntukusiima bw'omwoyo wawe arukwera. Webala omwoyo arukwera nyakutwebembera. Tata ekiro kyatinyizira kwikiranganiza nowe isemo ono wakuswerwa omusaija Kuswerwa. Bayibuli netugambira ngu twesige giwe n'emitima yaitu yona, tuleke kwesiga okumanya kwaitu. Mukama ninkusiima wekiro kyati okagamba ebyetaago byaitu byona n'okweralikirira kwaitu kwona tukuleetege nambere iwoli habwokuba notufaaho. Tata ow'isemo ono n'omufaaho. Bayibuli negamba ngu entegeka zoina hali obwomezi bwe ntegeka z'okumukorakoraniza, ntegeka z'okumwimuca, kandi tiziri ntegeka z'okumuherekereza. Tata ekiro kyati omwibali ya Yesu ninsaba omwibali ya Yesu omuleetera omusaija owaranyumiza ibara lyawe mbwomezi bwe, omuleetera omusaija owakutiina Mukama, omuleetera omusaija owakugonza Mukama, omuleetera omusaija owaramuha omugisa kandi owarabawo omugisa hali obwomezi bwe n'obwomezi bwabo boona abali ombwomezi bwe. Mukama ninkusiima omwibali ya Yesu ninsaba enjegere zoona ezisibira omunyoro bwe zamukereza kwija mbwomezi bwe zimulekere ekiro kyati kandi zicweke omwibali ya Yesu. Ninsaba ekintu kyona ekiremeseza omusaija we kwija mbwomezi bwe kihweho ekiro kyati n'amaani agisagama ya Yesu, n'amaani ag'omwoyo arukwera. Ayo omwoyo arukwera ekiro kyati leka omusaija wategekire omukazi yona aija mu bwomezi bwe mu bwangu omwibali ya Yesu. Mukama bwaraba abeera alinzire emyaka nyingi, ninsaba ekiro kyati ayi Mukama omwiheho okuswara, omwiheho buli kihemu, omwiheho byona ebyabantu bagambire kuleta kusekererwa bwomezi bwe, kandi omuhereza omuhimbo, omuhereza obulungi bwawe, kandi omwoleke ngu niyo Ruhanga owatakora nsobi. Tata omwibali ya Yesu ntusaba omusaija owareja mbwomezi bwe abe musaija owakurubatira mu taara ya Yesu Kristo, abe musaija owakurubatira mu musana gwa Yesu Kristo, abe musaija owakutiina Ruhanga, abe musaija omwekambi kandi owaranyumiza ibara lya Yesu. Tata omwibali ya Yesu ntwanga abasaija abekirema kwija mbwomezi obw'isemo ono, ntwanga abasaija abakubiha ebisuba kwija mbwomezi bw'isemo ono, ntwanga abasaija abagwagwa abatamanyire ekyokukora, abatamanyire kamba, ntubatanga kwija mbwomezi bw'isemo ono omwibali ya Yesu. Abasaija abaine ekiniga, abasaija abaine ejogo, abasaija abatakunyumiza Ruhanga, abasaija abakwenda kugarra hansi obwomezi bwe ntubangira mu bwomezi bwe omwibali ya Yesu. Omusaija omuleetira Mukama nuwo omusaija owaramwimuca, nuwo omusaija owatagira ensoni kumanya Kristo, nuwo omusaija owarafoora obwomezi bwe kuba kurungi. Ayi Mukama ninkusiima habwokuba abandi boona abakurubatira mu kirema tokujja kubamuhikya haihi omwibali ya Yesu. Mukama abasaija abakwija kubiha, abasaija abakwija kwiba, abasaija abakwija kwita, abasaija abakwija kwerekereza aba tibamuhika haihi omwibali ya Yesu. Mukama ninkusiima habwokuba ogwo wamutegekire kurugensi netandika nuwareija omwibali ya Yesu. Amaiso ge Mukama gakingule asobole kurora ow'isemo ono kandi asobole kumanya ngu bategekire kuba hamu. Ayo omwoyo arukwera webembera ow'isemo ono okumanya ogwo omusaija owamutegekire. Ayo omwoyo arukwera webembera omusaija we okumanya ngu ono nuwe mukyara we owamutegekire. Omwibali ya Yesu ntwangira ekirema, ntwangira abasaija abakuleetwa sitaani, ntwangira abasaija abasibirwa amaaro, abasibirwa obusihani, abasibirwa obutamanya, abasibirwa obugara, abasibirwa okwiba n'okwita n'okwerekereza. Abo ntubangira omwibali ya Yesu, ntubangira omwibali ya Yesu, ntubangira omwibali ya Yesu. Obwomezi bwe bujja kutangira omusaija owategekerwe Mukama kumuha omugisa. Obwomezi bwe bujja kutangira omusaija owategekerwe Mukama kumwimuca. Obwomezi bwe
mbuja kutangira omusaija owategekera omukama kumuha byona ebwamutegekire kumuha omwibali ya Yesu. Tata ntukusima habo kuba oli mwesigwa. Ntukusima habo kuba babanya kwesiga basana orusozi Sayuni tubayihururwa kandi mukama uno weisemu nawe tajja kwihururwa omwibali ya Yesu. Tata ntukusima ukatajja kutengesebwa okwikiriza kwe tujja kutengeta okwikiriza kwe tujja kuhwamu okwikiriza kwe kujja kuguma kwikia hampero webala Yesu habo kuba no muhemba bazizawo kugumira omuliwe kugumira omukwikiriziwe kandi mukama ntukusima habo kuba tiyatwarepanya tiyatwarepanya okutunga abasaija abotamutegekire baitu mukama ntukusima okana aja kwesigiwe kuikia okumuhikia obora muhikia heke okumutegekire webala abo kitindisa kyawo habo mezibwe webala abo kumuswekanesa gama ya Yesu webala abo kumulinda ayi mukama ntukusima abo kubumuhere omugisa ntukusima abo kubumuhimbo gwo gwijwize okuraba mwibali ya Yesu Kristo mukama wetu amen.